Dobrodošli u novu epizodu. 250 minuta! Danas snimamo PvP sa Vojkom. Vojka Brokra 7. Subscribe na njegov kanal. Trebamo podrška, 20 subova do 200 subova. I tako dalje, i tako dalje. A mislim, mi smo sada vamo u PvP-u. Pravila. Koristimo Potion of Sweetness, odnosno speed, dobijamo speed od 8 minuta. Koristimo bow sa 64 strijele weaknessa, ko ne znam šta je weakness. Weakness mu oslabi damage za 0.5 ili za koliko već. Imamo koristiti samo dvije golden apple, odnosno golden jabuke. Iako mi imamo 41, zato što smo neprofesionalni i ne znamo uzeti dvije. Tako, sorry na tome. Dalje koristim ovaj Iron Sword, u biti je Diamond Sword. I Diamond oklop. Borimo se ovdje. Oko ovoga pijeska i to je to. Jezera. I ja mislim da mi možemo krenuti. Tako je. Idemo, ovo će biti kratka epizoda PvP-a, a mi krećemo da 3, 2, 1, nisam popio potion. Koga briga. 3, 2, 1, krećemo. Čovjek me pogodio, ljudi. Gdje je sad? Pogodio i ja njega. Ovo neće biti PvP, ovo će biti strela VP. Ja ga tu. Tu vam gledati. Jok, otvorio sve. Ok, sad već postaje malo opasnije. Džera, ujebote. Dže, ujebote. VTV. Bolje ste. 7 kilova, easy, bro. Jo, ne znam odakle igra. Ljudi, ja ne znam pričat. O, ne znam odati, ja ne znam pričat. Ne znam Jeban ti. Sad ću Jo, sam osi, toliko haha. traljav. Ja sam traljavi. Mene Mene će srce strefiti. Ajmo, ovo je okršaj. To je taj dan kad ću ja najvjerojatnije izgubiti. Ajmo. Jo, brta. Ubi, đubre. Biži. Biži. Ne mogu bižat. Or sam neko... Jo, zaglavio sam se dobro. Aj. Please. Jebote, ovo je doslovno ti pokraj noge prošlo. Kolega vam sad čeka dok ne... Tutem te bom. Malo laga. Jeste. Sad ti kombo napravio. Ne samo kombo, nego bomba. Aj, iđe ja pojist nešto. Znaš što ja ću. Šta da? Pa ja ću, a reći kako. Ujebote, znaš ti kako. O, ne. Bla. Stvarno, pojist ćete oni. Pojsjete one. Jo, ne znam plivat u vodu. No bana, ima 0 kilova. Aj. To si zove Vojka Brokra. Ja sam rekao nema traj kao. Aj, samo izleti više iz Zašto me neće da puca, ladno? Imam 47 strijela, hoće. Eno ih, materaj me. Nije, to baba. Nije samo. Baba. To je baba, ladno. Ljudi. To je varaca. Jo, evo noć mi nismo... I sad ja te viš na skineš? Ne, ja sam bio po gol najpio, tako da nisam. Jo, imam 9 srca. Aj, otvori pa. Dobro je reći da ćemo doći za 15 minuta. Ljudi, ja mislim da ova... A na WC-u sam. Koji rov. Ujebote. Molim, gdje si ne stavi? No, ladno bagira ako nikad bilo. Riješi, babu. Bog to nam Ljudi, pada noć, ladno. Ne dropaj armor, imaš mu da dropat armor. Imaš ti. Da. Aj, ajmo dropat armor, aj. Ajmo ostaviti samo chestplate. Aj. Kako se mu dropa? Ma samo skini sa sebe na chestplate. Ja kažem malo prije, ja traj kadru. Evo, sad smo bez sljema, bez
kako sam to Diamond Peggingsa bez Jej. toga i toga. Ovo će vidim za tebe više sad. Aj. Imaš možda 12. To ti je zadnja zlatna jabuka, Da, pamtim. zadnja. Amo 3, 4, kreni. Džava moga se ja pojesti. No što ja ću pojesti. Pa to je i tad zadnja. Prijeru. Ajde, daj da pojede. Evo Vojka, za tebe. Pobjedo! Kako ti je srce ostalo? Bez Da ti nije slučajno uzeo regeneration? Ne. Ljudi, ipak sam ja bolji u ovoj varanje. Varanje. Evo, pokupio sam stvar. Stani sesti čak i grob napravi. Jebote, nemam testova. A ne, nije Buda. Uglavnom, mislim da je to se stiče ove epizode. Trajala je 5 minuta, 6, koliko nije me ni briga. Ubit ćemo ovaj chicken za kraj, pokupit mu pero, pojesti jednu zlatnu jabuku, gušt se u vodi i to je to se stiče ove epizode. Ako ste uživali, slobodno stavite like, pretplatite se za još. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ostav like. I...